Keblai Pibaro, Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke seni Shillong. Haju ke dheng kali namot pran Jylla mau benar. Lasyembiang yukun belajar na Bengaluru, Karnataka. Mentoi umduna lais pangut na ke free medical camp hajuai. Bat ladu ke umling ha ke lumpung yelek kai bol ke FKJGP North Khasi Hills District. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Kejing yakun ban pelat na kejing dheng kali ha kathan mot pran Jylla pedeng bat Jylla mau bena ke bajuwan ra jing yaki babun balang. UMLA ke North Shillong uba Adelbert nongrum ringkat ki pulit traffic na lum ding jeri bat kirang ba shnong kiba na wat habru soksun mission maukar bat Jylla ha ka arpun riu terik Iaiong kilalet jurip biang ya kita ki jaka kamtam ya ki jaka penhiar bat kentiu nonglet nongwan jong ki taksi hadin ke jing jurip uba Adelbert ulai thu ahkilat pathai Khubor da ka boong kadau hi ke bemi namar ke jingbam ye buram mar keliang hapedeng kinong syong bat nong nya kali. Ulo ong ru, namar ke jinglong klem akor ki driver bat ke jingle suk palat kinong let nong wan, kawan ra ya kini ke jing Ban bat lakam ya kini ke jing en sependat no de ki CCTV hasilenter kini ke surok. Bat iki brew ki bamburam ya ki an, ya ki para brew bat ki ba penhiar penkiu passenger ha ki jaka bamdei en le kat kum ki kendon an. Uba Adelbert ula kentui ki bor pulit, ya ki driver, ya ki nonglet nongwan, tu buram bat ya ka an, pinsuk hi ha ka let kawan, sya kanu ka kam, bapitmu ban let. Makajing, songo doble, kapta mana kesini, pela dia wan, ya kedua lang kapta berki rang basnong, di eksekutif komiti jong digi, do basnong sosun, mukhar ni kena, mukhar mission. Buat awat abro. Di kila represent kira basnong, secretary basnong, lagi dua basnong pair buat konju. Nakanya lupa lakian, naka police department, traffic, beri in charge buat domlik jeri. Kani kami kesin kepada kong kebunyuan yang cakap. Kemusyong no niatai lida mangim lay bantai. Amar isusu, makanya ke traffic congestion hamta mengenai po front area, baitai area i block circle balik capo mission. Kadai kabangi create idal dia, kabangi tahu idal dia. Ahapan keno, kawai kadai yaki driver, dapat borom iki. Ahapan orang nak basai, baka daw kajeng mi jong ni ka congestion, kajeng mi jong ni ka dheng kali. Kawan nak ni kejaka na juang bor. Ada kimdon kata jemlong disiplin, ada kimdon kata kajeng sutu brio, ban borom makiliang kakta apat man kaski. Hamta mapor di school, kapor litray, or hamta mapor janbiet. Pagkakta ru yung area jogom sosun, ora champiya mohar nanta ka mission wat habru ka circle jong kari kisinriu circle jong mohar dor barsnom bat ya ka san circle jong jiao pagkakta ru ibenta jong mulai. Jadi lor tanong rem kuma ngaswa pau kuma meli ringkat bagi rang barsnom budon brom jong ini ki dor barsnom nakapor iwan. Ani ke jaga dekat ke police department awan ai ke jero hoi kena persang nak yang cuki datang maki kinum la lapan ke jarak lembaga homguard perlu homguard ru laide lagi don ru ki passenger ki don ru ki driver ki bolong klamakor ki keren ditien ba klamakor ki ba tenteng ki blak marsha wat prakasi oh kimdon ke jing burom yang burom ke di form ke baki ki don kalau mat persuk ya ki paiba leng sodok warga jingdon juni hanya kesini ngilap ya ka wei kadau kadai kejing dheng juni kali kadai kejing long klamakor jong driver taksi warga perkenturu warga perkentok ru paiba bayet paiba kiba kwa pratangges jing sup kiba le kiba kem ki kali kiba kiawi kali kiba yar kali kat abala ki kan ka baki kwa kan baki mon warga ni balong kejing tu nakani kapor lembaga social media ba ki driver kendon ke disiplin hai gidi ban yeng hai gidi ban pengganti passenger hai di depan penyiar passenger maka ni kanong tak ya ka lek kawan jiwa pun balang para juga por passenger mar sengkiu ko kali subah yang lupa ki kutia kana makanong kita driver kanong kita kejing
late kawan. Kali mi hapat kedok lang, mi hapat siap mencipit clear. Kedai lo tanong rem ni sutu pada kapor, kumbang ila dapuan, ngilawan yang pertama nginang yai wan hiru. Aduh bani i bakal ka problem kedai ban. Yo ikasli. Ya uhebret welcome Rasmut na Meghalaya, la Shembiang hadin bulaja na Bengaluru haga step khat artrik Iaiong arjar arpusan, bat la yo na Tamil Nadu haga janmit khat nriu trik Iaiong arjar arpusan. Welcome Rasmut khat nriu snem karta uba na umulong juwai, ulaja no haga step khat artrik Iaiong arjar arpusan na kamana hali Bengaluru Karnataka. Yauniu kena la Shembiang haga khatnriu trik Iaiong na Tamil Nadu the way pastor bat kiparlok. Lalit bu yu hapo kajingpet jang Child Welfare Committee CWC Krishnagiri Tamil Nadu bat la IT no shikibhaying jung Bengaluru haga arpusan trik Iaiong arjar arpusan. Kajingja welcome Rasmut kala pelong yi kibhaying sem bat kiparlok jung ban seir mensim bat sa haga jinglingo. Yauniu kena layu khaddu haga step khat artrik Iaiong arjar arpusan hadin baulami na yingsa banit mare step bat la suba ba ula bakla lenti. Kajingja jong kala pelong yi kibahing sem ban pha Khubor shaki pulit bat shaki local newspaper bat social media pages. Lingba kajingetre lang shibon kiseng bat kiriu shimet dayo Khubor ba uniu kena ulapoi sha Tamil Nadu. Uway pastor ubashem yu ula shimkya bat ula penpoy yu shaka jaka ajing sumar yeki kena ka Children Welfare Committee Krishnagiri Tamil Nadu kabalapet bat sumar bahai yu hadu bandawan shimti kibahaying hasem jong kinongerap ban shembiang ya welcome ki kentup ya babu yada Martin Marbanyang pastor AS Nongrum jong ka KJCF Bangalore Kiparlok Bayasa Marjan, KNPP Umulong Youth Wing, ke CWC Jawai, kipulit na Banaswadi Police Station, ringkat kipahinga sem. Kibalashim kia ban pensapriang ya ke Khubor wat jing tip bat jing yarap. Kajing jing kershan ni kini kinhon bat riu pait ba, kalapin i ba kajing eteli ba kajing yarap para briu, kalong kabadon kamtam, ha kasensyar pait ba bat ha kajing eda yaki kenarit. Kibahaying jong welcome Rasmut ki ay kajing sngongu kabakraw shabaro kibala no sinyang kibala kenmau lem ha kajing duai bat kibala krishan lem hakum kini kapor bakia kendo ya kajing baterha mensim ha ka free health camp bashisngi bala pelong do MDC ke Jawai North u auhai Andrew Shulai hene kesngi ha community hall mission compound Jawai Ongduna lais pa ngut kipat ba nakeleng kidong kejawai bat kishnong bamarjan kilawan banshim ya kini kala jingerap na ki doktor kibala pentebet ha kijing sumar babonjat ki doktor specialist na downtown hospital Guwahati kibala pentebet ha ki medicine cardiology gynecology orthopedic neurosurgery bat pediatric kilayarap ha kini kesngi kipat ba kilayo bantes clemjing seal ha ka jingedei bat ka BP, BMI, RBS bat ECG. Habay kren bat u auhai Andrew Shulai ulong kadaw ba pelong yu ban shim ya kani ka sinjam kadai ba usngau thu ba ka kot ka kya kadai ka badon kamtam ha ka jing embryo. Bat man ba ya kendu parlok para jor sharum shanengru ningkong hi lekeli shwai ka kot ka kya. Kumtaw lay kren bat ka downtown hospital na ka bentaban penlong ya kani ka free health camp ban mentoy kipat ba ban let pha pet benya ya ka kot ka kya jangki khnang bakintip kumno ban sumar yalade namar ka jingem klem ka kot ka kya kam don jingmut AA uloong ha ka ju kapor uloong ru ba ka jingwan ra ban penjan ya kani ka health camp lingba ka downtown hospital Guwahati hajawai kalalong ka jinmentoy ka bakraw ya kilong kami kilong pa kibam yo lat ni kibasngaw shitom banlet sa jingay nakadaw bamdon por ni bamdon nongyalam bat khamtam yekitu kibajulet shimdawai na kani ka hospital kani ka sngi ka long ru ka lat yeki
ki baladaypor ban pha pejbenya ya ka kot ka khya jangki. Shushu ula pentim baki bawan check up menta kasngi ki yo lang ru ya ka discount card kumba 10% ban ai kani ka hospital ye ki lada ki lech pha sumaria lade ha kani ka hospital ha gohti. Ini naik ke sini menengkong wada organize kini ke free health camp hajing ekrak lang wakpok ka downtown hostel gohti. Te ni rebon kawan ru specialist ke wan ko ini akan di health camp ni. Te kajing temu hi wajib man ini health camp to. Kamu ong akan di chunong yang jua yang i kedustur yang i jo kelam mah. Kaman chat ipi Henry mana apa senyau gelan lok kejor ya kelam ki pun mana ki. Testem chat nang sao tip sap gi man ni ga met ka phat yang ki te haju ipor le untuk wasuk i bru kham tam gi udah hek kerta gi wada yi yo lai check up tha gu nga yo yo sumar gi bha ga met ha ka ta nong rem te penjok ke nga te kelam begini gi perlok napo downtown hospital te ki le am gi thmu yo le am gi free health camp te hai te ka nong rem yo bon ni yo myo ga lat gluti le nem laj ipor nem amalia te da pun man ngam ni health camp khnang wa ka chat ka khia hi ka met ka phat yang i chat ai khia met ka phat yo tip hi ka man te ka yi khnang wa yu sun dong ne ba ha ka juk ukat ni ladam biang ladam ami ka hel ka chat ka khia go pura ngayo man toy wan la te daw khnang yo tip i le ya ka chat ka khia go pura i khnang wa yo ni ki loki jor ki manbai manpa ki yo lat blai sechengai te da pun man khnang ni helkam te ka man ne de poi ka ma dunalis pa ngut do cross ki lis pa ki cross reference la te man ga success ne ga ski ti ulti ne ki por la yo ye wan ra kam ni ki helkam ne ki specialized service khnang wa ki khon yong ga strong jwa hi ro ko wi la yo ki u chim ya kan ni ka bu khnang mo yo pun man toy ni bhai che khia yong ki Hagasngi penhak perda haka arpun retrip Iaiong ya ke FKJGP Inter Circle Football Knockout Tournament ke Umling Circle ke Lelong ke Ladu da ke Bepelim ya ke Umden Circle da Arkul la ke Wei. Haka jinga kun haka kelas step ke Umling Circle ke Penki Arkul ke ba ke Umden Circle ke Layok ban Penki Tang Shisen. Haka kelamit baro Arliang Kimshim lala ban Penki Jar bat ke Bainong ke NEHU ar la ke Wei. Ubat Dandi Cliff Kongsit President ke FKJGP Central Body ulalong Kongsan bat ubat Kit Boglang Nong Plang Vice President ke FKJGP Central Body ulalong Sembut Kongsan. Hakini kesengi penhak perda lai don lang ubat Luistar Lingdo bat Riki Majau bat Jetwin Lingdo rang bat Shnong ke Paham Sim baki dekot jang ke district bagi circle berper. Kaladu kalara e kesong pisa ke ba Arpau Hajar tingka harengkat pekatropi. Bat ke Umden Circle ke Bawan Baar ke Layo ke Song Pisa ke Bashpau Hajar tingka ringkat bat katropi. Ya ki busket Shimet Layo do pensa Snong unong ilakai bebit na bernihat circle bat urang apkul betebit la ai ho Samla hebok rani na Umling Circle. Ngadapan pau ka jus komen kum nang elam ba next camp ba kini ki khot ka sang kini ki team ki khalai ki team khalai ki circle ka shimenta hakani ka tournament membenta kindai kita ki rang elaka ki benlong kita ki sakhi namata ka imlang salang bat namata ka shnong ka thau ka ba pidan nginda shem ki rang elaka ka shimenta hangni da khalai ki team ki don da khatbai ngut ki player ka ki team lu kindan ka ba shispa safulai li shispa safulai ngut ki rang elaka mo ki khot ka FGSP khamtam hakani ka jinglong jingman jogani kapor ka membenta yang bakum kejat ben real ye kendo shibon kijing do kijerman habangi pha si samla ha ki samla khasi ki jongi khamtam kijing Jylla jong kijing wan yatma kaba napo ha ta kijing di ben buat kabangi atep ku drugs udah rong amala kisnong kitau yang it's camp begini ki khot ke FGSP shispa supply not ke lawan bagi simata Ramadan
next camp Shillong kita ki nuksa Shillong kita ko jong pi kum ki Samla lagi dan kamon idon ilang banlat na kita ki jing sneak man thambor ni kum ga jat rio but ka wei ru ka rai ka nuksa ngasotana mo kum ki khot ka seng ai abang apet ke jing kai kalau ke jing kai ka ba itana haba bro artli ki team ke baklan dan rai umla ba nong mo ha ke jing kai ba job lang bro remote bro atli ki team ke job habdan kiba sha job ba kidan kiba job de kumta ang scam badan ni sikuman ba news number 1 ki week circle ru kiba khamyo ban simanta ke sayo ban simanta da ke chikin ham ha ka ni ka tournament bala penlong da ka seng ba sa ka wei ru ni jukran na ka Khubor ba ya ka jing e namanta ka ri ba jaj no rio ne ka jing trang ba shakri namanta ka ri ba jaj no rio ka di ban stang shwa Ayo, banraya, kesumpisa, kemasyifa hajar tingkah harengkat ka trophy. Badak kini ki Khubor ngilapoi syakabakot tak haduk Indonesia biang kublai shibon.